9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. University Loawe pia mwalo momamani ayaw watuya elusine halaivalu laftani Professor Inoke fotuwakau pia professor tokita social laftani ko watulawat ki he talamalu e whanua lo tūpe moe a ko. Pea ko whaapatue ki he tae maha kurea o e tae mauea o e whaafofa o e ia ai mohona masani o e universi. Pea ko whatapu atu ki he kakaitupo ai whanua te whito ki he matakari nana wala o ka nautoro a Kempilani pe pehe foki ki he matakari talaku o nautoro a Seneo ki ai ak whaafe ki he ahoni ai ako Professor Inoke Fotu Huakau ko pure lahi o University Lo au. Ko whatapu atu ki he tahine princesi ko la tu fui peka tuko aho ka kune me aheni pea kuhen mono ka inga pea peheki ngā hi haa kauta kilotu ai tonga ko tope mo mea mai me tapa kehekeo mamani ki he programa University Lo au ilo ko lo au mo mamani ko e tautala noa he ahoni ki he whanofotu o sa aresi o Piritania pea pehe foki ki tu o Piritania he ahoni ulope mo mamani ke whaikia hatala noa a Professor kai whahina pe au toki kau atu pe ki ai. Kai ke tue whaloloa te tau alu ki a kai whahina ke ne kamata mai mo tau toki hoko tai pe malo apit malo kai whahina tau mau e hoata ko ni malo whai whatawia mi hena. Malo pito siua. O kore peke ufanga he whakatapua mai poro kalamai no anga mahini. Ka lava peha ki pota noa ka wakita ka peina koini o ahoni. Ki hi pata au ni koini na ka hoko o sare story ki tānia. E siwa ko e okulahi au pito ai ngahi lau bea ia. O e longoa a mamani o pe kau akmu ki tānia. Mo ine, mo e kai tau te sito ke kai whanua na whakolonia. Te Piritania na tok tau a tāina he konga ki muni. O kuki i mama mai nau sio he pahina to onga Piritania na nau peo ki mo ia he ro tonga koina. Ka kehe mia si ua koe hiri whakalauni ia o hatui i ngāi pure anga whakatui e mamai. Ko whainga maari e ia ke nau whakahaa i whonua ko ia e nau mawahe ni hatoe pure anga. Pea oku i kai ko ha mea si i ka pate tau sio i he tō onga koina whai ko i Piritania e lahi hono katoa na koe whaka i eiki. Oku me te hepe a ngahi whonua oku pure anga whakatuki koe whainga maari e ke nau toi ki si tapa i hiko i mamai koe pure anga whakatuki ki nau toi pe aku nau makehe me ko nau makehe ia me ngahi pure anga. Oku utatau pe hiri whakalau ni o au ki tonga e tani tau hiri whakalau ni ai. Oku
kua o ke ngai pureanga e sia o ke pureanga whakatui ange ko taireni mo ngā ki tu ko ia. Ko whainga maari I he hiri whakalauni ko toa o hatui ke nau o mai ai ngeia koe o nau pureanga ki mamai. Pea neongo pe koe ha ai whai whatongia ha pureanga ki muka o lere mai. O ku ikai koe mea ia koe o ku mahu inga I he kau aki mo I hiri whakauni. O kai tu ke ha pureanga ia hao ka kuhanga he tu kunga koe o mamani mo ngā au e whakapaha pureanga. O pure I ngahi poro kalama koe whai I ha pureanga ki kau aki mo no ngahi koloni. Koe whatata mahu inga koe he aho ni siwa ko tu whoka pureanga ia na ko taimi koe na mawahea Amerika ia tau ataina. He na tau koe mo Britania na tau I tau ataina ko ia kia mawahe. Te tau na whai kehe ko ia. O na toki whakataha pe. I tau ulua ki kia to se tekang na whakataha he o se tau honoua. Koe na toki wārere ia koe whainga whakatata koe te tau alu ki ai. O whauri Amerika ia he apitania he tō matau. Hau Amerika whauri tō hema. Koe whakatata ngai kehe o kai alu Amerika ia o mawahe au pito. Ene whakaukau ana me Britania koe ngahi poro kalama lahi ko se hanga ia o mea koe no kua Britania o ka hoko ia aita. Tukehe pe ngahi mea kehe whaka teknolosia na nau whakataite atu me ngā au ka Britania. Ka koe mea ea siwa koe kamata koe he tau honoua, o se tau honoua o ku malo ki au pita mai, e na pekau aki. O lere mai toa o mai ke taimini, koe whahinga pekau aki au na lere mai ai o au mai ke loroto. O hange ko Amerika ia au ne toe hoko atu, ai whakakolonia fo ou. Ai whōtunga kehe whakakolonia. O alu whaka ekonomika ia, o koe toi alu whaka empire ia. Alu whaka ekonomika ka koe whaupe o empire taha. Ai o kukutau o tolotoa ia mamani, o na whatou e sihia lo. I he pao pare makoe ni upoko. O he tuu kone a mamani ki he ngahi tau moe hāpua. E koe mea koe na e whakahoko e Britania he kuonga koe senturi taha hipa, taha walu. A umai ki he uanoa. O ku alu Amerika ia o whai pehe ahoni. O kai ke to ngai ke whai ha mea mawahe me Britania. Ka ku alu ia whai tō onga Britania he ne nopo. He mamani whaka empire. Mo whaka kolonia. O whai tatau pe e whonua e koe ngai taimeni. Pea o kuake mai ngai whonua e koe siwa na whakolonia e Britania o nau kamata ke nau whakake paki ke ngai mea la. Ka kuhange o ku ngai whonua e koe o ku te ulau pe e au ia koe whakakolonia ia taha. Ko ngai whonua koe whakakolonia e Amerika e ki muini. O ku angi aki te ia o mawhai whakakau o whanua koe. Ai ako tau tō ki toi whakapāperi ane o hange koe kuoka na tau mawahai mai ni ai. Koe kuoka koe whakoe. Pea koe mea ako ulotonga hoko e taimini si ua pa koe mea o ulotonga koe tau pare malahi a mamani ahoni. Ko hono kei ngai. Ke mawahe o mau e tau ataina moe ai ngahi pure anga he mawahe mai me Britania ki he whahinga whakakolonia koe ne uwhai Amerika.
He koe whakonia e Amerika o koe ke toi aha me e fute ki ai o. O kuna o whakaari mai na toi mea koe talango fua o tai tō se huia ha mea o hange o tau si o ke hai pule a Europe. A o ki Australia, a o ki New Zealand, a o ki New Zealand, Australia mo New Zealand. O ku o koe ke toi loko iaha whakapaki a si. Koe tai me kona e nai whakakolonia Pitania na e kau whakapaki a hange ko kanti. I he lere mai koe ai ngahi pure a ngapa ngahi tau, ka tau a taina. Ai ngahi si tuulahi ki Falanse, hange koe wā o Falanse mo Algeria, koe wā o Holani mo Afrika. Na e toki osia pe tau a taina Afrika ai whaiti ko ia hono whaka osia pe Mandela. Kana iai e kau mea e ki mua na nau ngā ua mai ai. Ka kono ke he siwa, o ku fu iai e anga lere ia ku ase ngai whonua kono whakolonia e Amerika. O kai tanga nau re o hange ko nau noa na to. Kono ke he ia ngā fo i whakakolonia. Nai kei ata peke ke rongoa a ko he kolonia, ka whakolonia Pitania. Ko whakolonia ko no whae Amerika whaka ekonomika. O kai ke tongo fuai ke rea ka hamea. Pe au kuia e whahi nganga lere ia o kai ke ino poko manata he. Ke whare ko o kutau mo ui whaka aho pe whiwa, i he te hui koe. Ka hoko ha tau nuclear war. Aini o kuteke. Ko hea mea mamane whai. Wo sio ngai pure anga e koe na whakakolonia i ke nunua mea ko iata ka mata ke na moe kakai. O kui kai peke rea mai pure anga i au tala ke whonua mea hoko. O koe ke na uilu ka ko mamane taimini o tau mo ui whaka aho. Mei he aha ki he aho. Ke ka hoko ha tau ato. Koe o si. Mahalo hao ka kaia koe a kau geopolitician, ia e kau politikare kong nau teke tau. Ke nau o na tohu o sea ngai fitu, ke nau na to toiki ai. Tā mahalo ko nau tolu pe hao. Ai kau mea koe ke nau to toka nau tolu he auha koe a mamani. Koe tu unga e kong tau iai he taimini. Ka ku tau ho haa ue si te si ua ka mea, hala ata. Koe ke tau ilo tau to au ki Australia, o koe ke tala mai he niusi, au ki Amerika, o koe ke tala he niusi, koe ke ilo e kakai. Ka koe anga ia koe e tu unga mani kai nisi ua. Koe awa tau pasi me whakolonia ta, ki whotunga whakolonia ta. Ka aku toi pao pare matatau pe, he oku kamata ke ilo i he ngai whonua ia whainga whakakolonia koe ia. Pea nau kamata ke nau si o horo. He koe pao pare mataha si ua. O osi vae ua mani ia. Koe o iai e whaahinga koe British Nation ka whaketaha mo no kau mui koe toko lahi au pito ia. Pea koe kei puke pe Amerika e uesi te. Pea koe osi mahi ko vae ua maari a ene maarohi ene paangana. Mo vai ua ia he kuia e vai ko vai ua la ia mamani ko ki nau to ngā ke nau to tola. Ka koe tola koe paanga exchange koe paanga de ngā wea ke tau pura waha pure a. Ka koe kaha u ko mamani ka ekonomi. Ka te fito ko haa mea Amerika sai. Ke kei puke paha uinga ene koro. Ene paanga. Pe asi ngai hono piu de paanga tai tola he ko makatu unga ko noa ia ko tai ho pe ke tauhi ate wā whakawaha apure anga maha apua. Ka apu kai ke ko tahi haki taha na kai ke nau te hanga tō o whakate fito nau paanga he whahinga ko motiti ko nau mahu.
hange ko la tau la ai kuma bahe mamani toe haure wanga pule anga ko o whakafoke pa anga ai ke whate fito he koura apa koe fui tā o ea uongo siua koe tā lahi au kitoia ki he tuunga whakapaanga mamani ka koe kaha u koe o ekonomika koe kong tau alua toa e ue si te siua e whakawhalala koe hae mea Amerika koe whai ke pinga ke puke e me paanga I he tawhaaki koe ni at least ke ngā au a ki pe he ue si te ke i pure petola Amerika he ue si te ke kosi alo a vai ue a mamani ke ngā au a ki te ngā tatapaanga ke koe Iwan mo Rupi Intia ko paanga a Lucia ke ko se huisi ua ko pau ke nau pure na to ke nau paanga ke nau puke e nau sovereignty o nau ngei a ko pure anga tau ata I mama e ku he ko e pare mai ata na tau au ke ai ko ai e Amerika e ko tau ko ne ni ma e te hongo fulu ko si ko e tola ko me atau o whakarea te ko no weaponize o tola te ko e nau kai ke toha ko nua he nau hanga sense ko uhi ngā pe ko nau pure e mea whapa ko nau si o peka ngau tai tanga lahi e siwa a Niko I o kai haasi e Amerika mo ko nau sensing pe nau tōru ia ko nau kai ke tola wapa pure anga ko access ke nau paanga ko utuko west e ko fonga whapa ko nea ko nau whai he ta uene tō ngō fulu tupu ko ngō fulu tupu ta ko a ngā whunua mamani o tama kai ke tola wai ko Lucia he taimini ko nau sensing na Lucia o ngau puke ngā tōru e paanga Lucia o whina mo tō ngau pirioni o sea ke fukai hape nei pehe mo na paanga Iraq paanga Libya ke ko anga honua mamali kai ni ki fai nga natula ko o kuia e fai nga kolonia ai kai ka o tau sia te siu ko hane te tau laka te ai he konga hono ua o tau ni mo tau po o e ka te fito nei he fo nga unu Amerika ke puke e me paanga ke ngā ue a he tawhaki ko ni ko unoko ta koe mea wha politikari e ko mtu wai siwa mamani ko moe ne ue sia e tunga whaka ekonomika o tau whaatala noa ti ai e ku ikai ke loko tala noa tau kau whaiongo noa tau kumau inga o toki ha api mai te mei tonga o ku tukua ti e ngahi mea lahi nau kamata ke ha a e nunua o e tau koni o pura hoko ia I ulope o ku wha lea te e tare mea kotonga pati mea lasta ko e ngahi konga iti e siua o ku tau tala noa ko tau e tau tala noa mai miri ai me kamata anga o tau te tala noa te tia te taite Malo apito kai whahina ko ake wakai ane Io koe mea kong tokanga atu ki ai koe o ku asi mai I whakalauni koe ni ai angatu mo e whainga a Skotlani ke teke e nau tau ataina pe o ku teke fu asmaha mea pehe ia e talo e pure ai taine kuini ko hala Queen Elizabeth ka ku asi mai fu fa fe pakilahi me Skotlani
ko whaampe ke whaha o tā noa ki ai koe mea e taha koe ku maari e ia ho. Ho tala noa koe ni ki tuunga koe ki a Britania mo Amerika he taimini. Te whito ki he mafuri ai whoi mea koe pure anga hau. O talango fua au pito ai toko taha pe koe whonua koe na e pure anga hau. Ki e whonua koe ni na anehanga pure i ka kua tawa taina pa koe fuu superpower ai a honi a Amerika a Britania ka ko mare ia ho mai poini ko ia e ku he o asile le e mea ko ia pe me Australiani mo Britania ai te fito ki hongo whonua ko ia tu ke ai u allies ke he ki whainga mea koe koe kai ke toi whehu ia ha mea Amerika ai fo i mea ko ia i longa au pito ki anga i tua mamani he pea koe mea taha koe o kuke pehe koe poine o no toru koe ku wakai koe ki Britania ai osi hange koe na e whoko tu e Amerika mo Britania ke mawahi ki tua me i Urope ka e toi huka ma kehe pe ia mo Britania a Amerika o toi kauat mo Australiani pe mo ngā i whonua koe na e no fo i mai Britania ke nau toi whau pe nau tolu e nau fo i mea whaka Britania mo no ngā i ha koe ka ko mea pe ko whielawe ki ai ka pauti ke toi tānaki mai hao koe uloa ki koe tuu koe a Great Britain mo hange o ku alu ke toi mapaki ange talo e hala e taine kuini mo i whika ua koe talango fua au pito foi poin mahu inga ia na ke hanga o mai ai foi mafuri ko ia pe ai mo i poini koe ni whao si te mo toi poini e tāno ke ko whi tānaki atu ko tānoa maria koe tānoa ke pure i koe paanga mo i mafuri a ngai whonua koe ke nau ngau e aki pe nau paanga ka ko watu peke ke toi whai peha tānoa mai mahu inga au pite upoini ko ia malo o koe ke toi mahu inga politikare i hai tai nisiwa. Mare. I he whotunga fo o mamani. Koe paanga ia o mahu inga. Pea koe hea ua uia koe a capitalism. O kamata ke ilo ia o ko titoko si ko se au i foke mau kato. Koe, mare. Ta koe ki pesa ti pea taha mamani nau mau kato. Pea ku alu e nau paanga nau tolua te lahi he ngai pure anga. E nau katata. Pea ko nau tolu de vai nau pure i koe politikare a mamani e aho. Ko nau tolu nau teke tau. Hanga te pusi o ke au. Ko tu koe Amerika e mo Britania he tai nini he aho ni siwa. O kuhange haongo mahanga. Ka koe koe ongo mahanga na sa ere, koe ongo mahanga pe ia na toki tupu hake peo mahende rei pea na ilo mea koe e saika na ua. Koe mea pea ko hono kehu ia mai koe he ngahi pure anga, koe tau te sito ke ngahi pure anga na wha kolonia ai. Kuna alu na wake ala mahamani ki tau he au. Te kakai koe ni, he ui kai koe nau tokanga nau toke politiki. Eke nau kumamasa nau toke. O nau tokanga e nau toruia ke koe whonua tu maari e maka koroa taha ta nau pure. He ngahi uko. Koe mea unau ohonuru ai ki Rusia. Pea koe hau koe koroa whakaeono pōni i he manufacturing. Koe mea aia unau hoki asi aina. Mare, ia. Ko hono o inga o koe ke te whaha politiki ia. O pai toi whaha lau te mea lai ia. Ego honua na take tala noa te mokalai. Koe te lau te mokalai ia. Koe ka toi isi. Ke palaki ke puri he kere mala. Mare. Koe te mokalai ia ko whankini i ki te hango tau tolu. O tau rongoa ai. He koe tau nai ka te uesia e tau te mokalai e tau tolu ma vivi a mea i mamani.
Te utai ke whai maha toka ngara tau tolu ko ka tau paanga. E ngai mea. Hei ilo ai viri taki ko ni ke keri makakoroa me he tahi. So tau o seni, ngahi polo kalama ko ya siwa. E ka paurewa sio ka kaia ko ni o kusai. E maa paa. Ko keri peka hi fulu o ke tau homoa. I he kaha. E ka pau o tau he heke ho penga hi moto ni ihi e tata one koine o whai holo. I o tau tafa aki koine whanki motu mo mea. Ko e haa ai tala noa ki he ke keri makakoro. Ko hai tene pure. He ka pau ke sio ke mau a ngai hukeri makakoro a ko he whonua. Hage ko Papua New Guinea, ko ni ko fe. Ko hea mea ka ke alu ai. O ilo te ke lawa pure e keri ko o pati ke sio kia. Ko ngahi mea whatu tā mai ke sio ke tau. O pōni mau e ngā nāia no ke toi tā naki mai. Ai kai ke mea whoki nā tau rere mai whoki e fitu ngō fulu, walu ngō fulu, i ngō fulu koe whaha tau, koe whaha teke a whainga mea, ko no whakamua mua mai a whakaukau e te mokala timo e tau ataina. Ka kuhange ko ho lau, koe a honi au ku ke tau toi whanonga tau toi ke ngai whanua koe niu nau teke mai u whakau. Koe mea e makatu unga he tai mini koe sio ki koloa mo paanga koe ke toi lawa ia o toi ki heri aki. O hiua o whakatu tā mati. I he tapa kotoa o mo ui. O koe ke whato whaha toka ngai ke politiki. Koe ke te whaha lau te mokalaki. Koe mea kou tau noko tau tolu ai. Koe hae whounga le lei taha ke ne puke puke e tau ataina. Koe mea ke tau alukia. Ta koe mea koe mafia koe ngahi pure aga whakatui. Aini o toki ai e pitania koe ni hiri whakalau i koe ni. Nā toki hiri whakalau ni a te tu e tai remi koe ngahi mea pe. Ke whei ngā e ke o te tau whakahowhio whita toki e te mokalati o hange koe lipo ti moko si. Te koe tau au hai a tau tau. Te koe tati e ne lipo ti moko si. O kune hanga a o hola maamani i he mea kotoa. Ko ne toki lau pe ana ka totonu wa matakari o ka pau e sai ki ai. O koe ke la uia ko te he ko ne ofa he matakari ko ia. O koe te ofa i ureini. O si tu uia ke te whakaukau ke taluse whaia i ureini. Ko e ne sio koe o hafo no whaavai ke koro alusi. Ko mea ia o ko totonu ke tau futokanga o futokai siua ke tau. Pea o ko tau lahi pe tau rongoa tau tohe te mokala tika whange ko tatala noa he proklama kua o sisiua. O ko tau ke i lere holo pe tau toli tua. Lere takai he tua whare. Whange koe whatuku tau wheturi ke tā iha taha tai. Pea toki takai tohi hai tua whare kono pinke. Ka upehe pesi wa tau to o ngahe taimi. Kumaha ko tau wa ngā peke lere tua whare. E ngahe mea lahi. Pea oku tau ha upe koe ni koe nā tātala noa ai te mea koe ngahe matapāla lahi koe mahim. O te mokalati ke tau huki loto. Kai tau fie huta torua. Tau sa ia pia tohe no fui tua ke longoa a moe hāpua. Koe uhi ngāte. Koe nofo koe he tau kei. Ta koe tau kei a tau politiki ia. Koe tapa ngā kopea koe wharearea. Ai whono. Te tau nofo ai te tatou sio. Tau pehepe ai ngā ue koe o whakamamani lahi koe o poketai tini. Ta koe uhi ngā umahu inga ke tau ki sio ke ai siua. Ke tau mau ha whakafuofua. He koe, ange koe, ko au ia ko tu iau koe. Ko te mokalati ko whonga le lei taha ia kua mao e maamani ke to'o aki hato tonu hakakai meho nao pono. Nai ngā aue mana.
O ke ia mai peke taibini, ko me e pe unau ngau. O ho tala ho te mo kalati mo ne ata osko ia. Ko nau te mo kalati ke ko nau osi. He ka pau te mo kalati a si aina mo lusia. Ko nau osi pra o faisio. E neo o te mo kalati mai a inti ia ulau. Ta ku ia i peto o ngai a inti o kehe ia. Nei ke mea o kehe. Aia ko pie hoa tu e kai whahena. Ko aia ko ho tānoa ko ia o ku asi mai rewa ai mahu inga koe hato e whaunga o ku nofo he i ono historia mo e ne culture o ku makehe mei he pure whate mo karati o tau o si ilo ai mālohi koe koe no tumu ana koe capitalism. Aia koe ange ko ku whanau ki ho tānoa neongo ku whaunga pure kominiusi ai ongo whanua koe a se aina pia mo Lucia ka aku na makehe e na whaunga me whaunga whakate mo karati o ku luo taha pe ia i e capitalism pako capitalism i eni o ku nehanga o whenga ke pure i tau tolu i he mea kotoa pe whakai paanga ka ko ku hinga ki ai aia ko ho wakai koe ni ke ngahi whanua pure anga whakatui hange ko Piritania ko tau tolu o ki ai mangai whanua koe ku kei pure ahe ko whakatoka ngā e hifo na sio ke ngai whanua ko pure anga whakatui o kei lahi au pito pe ia ka koe awe koe ai mawhai o whakarere he pare mia pia mo whare are ai fo inga unu ko ia ka au ku kei lahi pe o ku kei constitutional monarchy pe na utolange ko taireni ko teni maake ko kānata ko whewhua aia hange ko tau tolu ko enmonu sila tau ki he anta he constitutional monarchy aia ku ai pe mahu inga ia ku hange o hanga he ngai whaunga pure tuku whakaholo po ngai whaunga pure makehe ko ia o whakapotu tatau ia mai ai pure whakai paanga ai te mokala tiki whai mai mua ta anaki ki ai Iyo, siwa. Kone ke tau ilo e tau tō. Ko whahinga pure koe ni o ku tau iai. O ku mahu inga o pita tua mamali ke tau noko he mea o ku tau ilo. Mare. O whakalelei ia. Ai mea o tau ilo. O te tau alu ke mea ko tau misiki ai. E te tau toki ilo e tau tongo no mo oni he tau wau ki ai. Koe paropare mai. He kuta mai me kei whakarea pia si ai nai ko komiusi. Ka kuta mai si ai nai a ko socialist democracy nau to. Okay. Ko whakarea fo o ia si ai na. Pena toki ai e sabea lahi ana whahe kai university lahi na toki ai mai na kosi. O nau pehe na tō whakate mokalatea si ai nai Amerika. Mare. He osi hono mai ngahi lau maari e ko o te mokalati o whakahoko e hono. Ko ia o whangatu kusiua. O whakate mokalati ange a si ai nai Amerika. He kuririu e si ai nai pe o kai ko Lucia e nia na tau si o e Soviet Union. O kei malanga i pe ia ke maa o ai o ngā au e ati ki Lucia Soviet Union. Ka koe pureanga Lucia o ke he apita he ahoni me ia. Mare. Toi ke he mosi aina. O sia e li ulahi foi hao koe ni e. O mei pahingoa mai e nau waia ko te mokalati nau. O hange ko India. Ka koe mea koe ki he nunu a koe o liberal democracy. Ko nau sio ki ai he ahoni. Koe toi whia tahai au te mokalati. He koe mutu ua koe o whae Piritania. Koe ngai whanua koe ni la lahi koe. Nai whaka kolonia. Haa peha whanua i mama. Oku kehe au pito e nau sio ana to sio. Ke tu unga mama i ta koe uhinga nau mawahe nau tolu ke o whau koe fo ine. Koe uhinga te.
he ku huluni he toa te rine fo o ia o wha ma e si aina mo lusia ai tau a tā aina ai ngahi pono ke ta tahpure pe kana no kono ke ia mo ta whako in ko ka rai ke tau ilo ta tolu ko uhinga no wa he ia pitania ke to homo mai me Europe ka lai ki a Europe for economic ani hoko e ahu te kapau na ia pitania o ke lai ki whakata hape manauto ka ko uhinga no wa he ta toki ilo ni ko mea ko Brexit kono ai ko to o mai Amerika a pitania ka lai ki a Europe ke oua toi makape whaka ekonomika se amane France Boy ngahi whonua ko he kukona to ngau pure ai ngahi acquisition industry amamani. Ai o kua rewa fo i me ai i he u whonua ko e ni ai a kou nau taupehepe nau taki he lipo capitalist democracy pia neo o kaua Britania ka kua rewa fo i me ai ke toe whai taha pena o tōluia o te kei ai fo i tumutumu ao nau ai fo i mawhai pure a nau tōlu koe whaka Anglo-Saxon i fo i asi mai koe he taimini Australia, Britania mo Amerika he koe fo i tōluia koe ku nau takina mai nau tōki mua aini na nau tōki wha mooni i he AUKUS i he fo i mea koe ne ai o koe se unga nau laiti a Europe siu. He o whanua koni, Pitania mo Amerika. O nau toi kapa mai ke laiti i mo whanki whanua i ti whanga ko tau tōru. Ke tau tā mo ua lau piriona ka nau tōru ka mata he taun. Nai a mea pehe. Ko nau me yo talanki tonga ke aha na kapata ha tau paanga. Ke aha nau wakau. Iwi a to ke tau toi tā mo ua kata bau e tokanga e whanki whonua ko nuu sila ko whee pua. Ke o te nau toi tō ke mea tatau koe ni o tō ki a Australia. Kai e nai te tau whanau tato hana tāra noa e si o e Australia. Halata. O ware pē kua nau whakamoona tō he pui a rea pa. Ko mea koe nau maare ai e kai whahina koe te kai ke whaha no tala noa i pe tala ngā i heni, hange ko ho tā noa. Koe whai pongpong ko ia koe uofo hake ko hono whakapāki mai a koe i he New Sea me Amerika. Ai mea koe ke AUKUS ke langa submarine. Ka koku lau ke hange ke whoki mai koe ke poini koe na ke tā noa ke ai. O kui kai te aha me aia ke tala ngā i e anga e tau lere kon mo Amerika he ahoni. Ko tala ko fua. Tala ko fua mo foi tu uni mai pe. Ia. Hange peha nau vei mau. Tō mai ki foi pate kotu he. Ai a kua erewa e foi poini koe na uhinga arkiai ane nai. O koe ke fie mau ha whonua ia i ulope he si o koe na Amerika mo Britania pipiket kai mo Australia neongo te tau lawe ala ia i lele loloa. Ka ui kai ke nau toi sio na toke a whonua i Europe, pe ko e sia, pe ko whe ke toi tuu hake o tumu, pe maalunga ange i ngahi mea kotoa pe, ia whaahinga mea pe, i hono whakawheo anaki ka ki nau tolu, ke fo i tolu ko ini. Ko mea koko urisia ka e siwa. Neongo ai tuu koe ai vae ua o osi mawahe koe ki nau toa ngā ake nā toa Amerika. Koe vae ua koe o kei nofo a Amerika. Ke ngā ua te toa. Koe tau ngā ue, ko tau tō te tau puke mahu inga toa Amerika. Ko tau toa. Ke toi whange moa ino ke hota. Ke puke ake si ni Amerika. Te whai moa ta anoa ke whai mea ko ia ko ho uhinga. Aia ko ne mahino whoke a te au i he tau tuu o ko mei ko siri ni Amerika o fua mea e o mea wha maman lahi.
mo ma furi ai currency ka ko ku uhinga ko tala no ko ku mava kataki hange ko Rusia China India ko uhinga ko ke na to makatunga na to ria he pa nga currency America kia anau fa hinga mea E na anau whelotoi, koe fwoi whelotoi koe na mālohi koe OPEC. E kautaha koe hūholo lolo, moi kasa. ia Na anau whelotoi, koe tirini te nau ngau, ea ke whakatau aki koe o kasa moi lolo ko tola Amerika. Right? Te whakatonu marewa ka whonua te mahu inga o tola Amerika o ngā o koe kohono ui ko reserve currency e koe amamani. E tola Amerika. Ta koe mea koe ni kou hoko taimini. Alua ko ngā lahia ngai whonua kou whewhakatau aki lolo mo i kasa, o nau mawahe nau tolo, o taike nau tolo ngā au ake nau tolo tola Amerika. O si to e nau tolo tola Amerika ko reserve currency amama. Alu pena to whakatau ake nau paanga, te airewa nau paanga nau toluia o makatu unga he koula. Iaha koloa, ke mga commodity. Ke peisi ai o hange ko timu a he tahi fita. E na e koula pia mamani o peisi ai. Hange ko tau tolu, ko tau ki i paanga. Na malo hia he na e tuku i tau koula a tato i pitania. Kene malu i tau paanga. Toki mawahe pia Amerika ia me sistem ni koia i he tahiwa fitaha o toha mamani ke aluki. O kai ke ai e paanga ai o kon malu ya ke kon malu i ko ke sai ke paanga ko selotoi te hange ko OPEC na loto ke tratau wa ke paanga amerikano lo ka ta ko tai mini wa le fono ai ba ko mahalo tolu tiriona ho na mo wa na to mama ke ho ta ko ai le ba ko foi mea ko taimi ko ku au mawahe vai ua ya mamani o alu ke ka whako. Kake nau tō ngā ake tola Amerika. Te ke tō tōng se rewa ho tōu tiriona o ke mo ua aki ke ngai hoto. Si a ina mo. Aia, ko pau rewa ke holo ho pa ngā. Te au kamata asi mano nunu ahe taimini ko tangkeen mahalo tōlu Amerika ko osi matei. Koe prediction si ua pe koe whauto uta koe e kau tangata ekonomika tawataina. Te tau alu tau toluia ki he hyperinflation. Ai wesite. Ai wesite ko tau tolu foki tau makatu unga ai ala tu pen ko tau tolu pe ko ni e tu ko ni. E tau makatu unga ai pa ko tau tolu pe te tau hanga fua. Koi ai ko tau fua o ko si o he market pa anga hai wahe he taini ke taini. O ku tu mau pe to Amerika ko tau tolu e ni o whahi poki lao. Ya ko uri fia he ai Amerika wesite ke nau hanga support e tu unga ne pa anga. Ono whakarea e tahasi ua. Ko tau tolu te tau totongi hono mo ua. Koia. Mai. Ono whakarea e taha. Aki e mahu inga ko e tau paanga. Ko au ki tato ke tau whaivira toke se nite ni manoa. Kai puke puke aki nau tolu. Ko nau tolu totongi te alo se nite manoa. Ka tau wala ke tau toki o luka. Ko eni ko kwake pehe ke asi mai au ke. Ka koe nunu asi ua te tautala pehe kong whaosi koe o tauni. Te koe hae mea Amerika e whai. Te kei tala ngofua i te ufonua wesi te ki ai. Te koe nau kwa mata ke mawahe nau tolui. Ko nea na ke mention koe ki Scotland. Iyo. Ko mea tatau pe o whai he state ko Texas Amerika.
ke ulaulaua te kisisi ia ke apply ia ke kauhe me nipa koe Bridge Nation. Okay. O mawahi. E ko hai ia e kau me mipa ko ia. Ko Lucia, India, ko Siaina, ko Presio, pea osi me mipa e hange ko whonua ko teki. Oku kaua teki ia ke NATO. Kaku osi apply ia ke me mipa. Ai o nau maka tōnga nau tōru e koula ko ia Iyo. Mo nau currency pe a nau tōru Iyo. Malu ia ke nau. O sasala mai ia. O kuetala noa sasala si ua. O osi apply a steria ke kaue pi. Aia o kuhaa mai ia. O takitaha kumi he whodua e ne mo u. Iyo, mo tu upe ke hange hano malu i na fai ha fo i tō lalo he ulawa pe o kai ke tau totally collapse, Iyo. Koe mea, ko South America katoa ia. Kuna osi alu na toki. Koe alu atu koe upure anga hu lolo lalaha maabani takia South America. Kuna osi alu na toki pu. Koe haka hano ui? Koe BRICS Nation. P-R-I-C. Koe BRICS Nation. BRICS Nation, okay. Ta koe mea oku alu kea mani taimini. Koe ti ekonomia heka hange ko tau tolu whankine a iki tehe. Ko tau nofo pe o sio, tau whenga e tau politikare ke mau, ke ne hanga o currency, ke ne hanga whapapau e tau tuk tau ataina. E ko ne ea na upa a teke atua whakaukau, ko o staimi ke sio e Pasifiki, a Pacific Forum, ki he neutral, ke neutral. Hange ko Switzerland mo nga whanua ko ia. Iyo. E kai ke tau rama tātou uia o whakamusia holo he whakawhekike u whanua lalahi. Ka tau alu ke tau neutral, ka tau lawa whiri ke tau whaiteria ke tau. To o maha mea me he e sai ke tau tolu. Ko pehea o tau ia tonga. I kai. Koe Pacific Forum ia o ke alu pe ia. Ko uhinga ke Pacific Forum, okay. Iyo, koe uhinga ke area koe Pacific kotoa. Iyo, okay. Ke tau alo neutral katoa as a group, as a forum, Iyo, koe reaching ia ke tau tikrea tau tole neutrality. Ke tau toki nofo o sio pe koe hae mea sai ke tau langa whakalagalaka koe whanua. Whakatou me he onga tapa aki. Maare. O te tau nofo tau tolo whai ngā whounga whakaniu motu u koe ni ko ai ke pehe. Ko kakai ke tari he tamako kore te ka kore ke tamako. Okay. Kai ka whounga ia. Kai ai ke mahina fo i sistemi mo fo i platform o tau ia i, Iyo he koe mea ia tene hanga o wahewahei tau tolu. Neo tau whakataha tau tolu he koe area koe Niko a Pacific. Vai? Pea osi koe pa tau toku ngā ue i taktaha. Kono pure anga. O whaingo fua ange ia. I haha ua taha malanga i maha mea. Pea toki alu ki whe he ngai pure anga. O hange u tau alu kongkonga holo. Ka koe mea fuge o whe mau he ngahi whanua koe ni ke tau alu ke si u ke tau maa wahe pe koe uhi ngā koe hiki nima koe United Nations. Koe hahano tau whakataha tau tolu he koe area koe Niko a Pacific. Koe ngahi mea mau inga tau whiri mo e ha ka ku o kou kau au ki ua he tui koe
kai ki to tukua ki au ha mea mei tua. Ke pe he ko sia ina tukua ki ke ha pe he ko ha whanua o to i kai. Tau nofo pe tau tolu ko ha tau mea koe o whai iho tau pure a ngā moe tau programa langa whaka ekonomika ko ai peke mau. Ka o te tau ai o tuhu o tau kakai o ko kovi kau sia ina ko kovi pe kau sia ina ko ke nau langa to whaka mo ui ha whare ko loa tonga i tonga. Ko tau ka tau pena to kau sia. Ko whawhi kiki rahi mo e kau sia ina ko whare ko loa ko si lou ko atu ai tonga a sa o te koka. Ia, i tufmahina. Ia, o kuhangange ka kai ki tau lava toto o whakamo ui whare ko loa koe. Ai au alu pe ia ke holo pa maari. Ka ku lahe tau longo a o ke heia me mea au tau whai. Aia koe mea mahu inga ia me ho taha noa ko ia ke tau ki toi ki i tuku hifo sio whare rei ki loto ia tau tolu. Ka ua te tau nofo o makatu unga i e ngahi hu mai koe mei tu amo i ngahi uesia ko ia. Neongo o ku hoko peka ku hange kou te kai ke whakamau ho tau wa e ke whai to'o i ngahi mea makatu unga i loto he whonua ke ne hanga puke ki tau tolu, Iyo, koe mo o nia siwa. O kai ke tau lava tato, se he ko pau ke tau whamao pope tato e tau ko kalama plani langa whakalaka mea te he. Ke whakate sito ia tau tō. Moe mea o tau mau. Ka eua te tau alu holo hangea ka kai tuu he halahe tau. Whahinga ngā aue ko kore tokoni ki he kore tokoni atu. He ku alu e sie mau ai kakaia ke lahi nei e pure anga. Pea o ku alu rewa pure anga mōre hon ka hea kore ha tokoni me he ngahi mea ke whakalato aki sie mau koia. Ka ku kai ke tau tō lava tato nofo i ho tau wii whakapaanga. Mo nea ki tau lava. Koe whai parapare, kai ke tau tō lava ngā we i ha mea. Kai ke tau tō lava o whakalakalaka i ha mea. Ko mea ko toa pēa e tai mini ku tau whawhalala pe tau tō ria ke whai mai. Ange koe whai parapare ma kone tala noa ki ai a polofesa e peri hau o wha. Wa kau te ke te whoki mai kai whahina ki puria atu. Iyo. Ko kusio he ku o vare pepo. Iyo. Koe ni te utoe hua tu pe ka pau te ke toe lava. Toe pe ta mini te nima ka pau te ke lava o toe whoki mai o wa whangatuku i o kokoen. Ke whaaus wareo toe ta mini te nima toe whamaa popo mai pe whakaluku fua e upoi mahu inga na tata anoa ki ai mahu inga upito. Ai tata langa he whiawhini ki he kawe ingani mo tuu. Ko mea mahu inga pēlo au mo mamani ko ta hulu mau pe. Ai ngahi mea lalahi uhoko i mamani he ku i kai ke tuu tau ata aina une usia ki tau tolo e Pasifiki pe hao pe whoki tonga. O kai ke ongo mai. Ia, koia. O kuki reo si i mai o fo i huu mai koe na. I kai kei leo si i pia. Kuonga mai peka ku reo si. Koe fo i reo lahi le rei ane nai. Koia, ki reo lahi mai ia. Koe hae fo i mea koia. Koe mai kai au, koe ke wiro ko ha no. Koia,
Koena. Koe tu mau ai koe mai kai o sai ke hanga o tau. Loka he mai ka koia. O te ke toi wei helo ke u mai ka ko ke ke. Ko na tu au. E si ua he whaangahi le tio ko e kau engineer le tio ko e atenisio no wakamata a ko le tio. Ia. Pe o vale pe ngahi o le tio ko to le tio. To poko le tio rea. Ko mea re mau whai. Ko puke e pere tio e fo irea ko ia o alo ave ke apiko whana solo. Nai te kenge i loia, pe koe hae mea nai mau. Naka pau, te ke pēa. Tō mai i ke uke wau, o te ke ala ke na mate le tio. Ai awe ke. Tō atu kau en sinia ko tai ko ia. O ku pehe me a ko o vare pe wange ko ke toi o ku ke toi fie ma o ke toi te si ho ha me a helo lo tong ko e me he ko toi te si ho pe ko pa ke ai ko vi ko te ai ke te makai I holo u me a toi te si. I kai ko o vare pe au ia mahalo ku hela ia. Ai mai kai a ko ia, pe mate ia. Pe ko vere vai ko toi alu ke ko kumi a mai ka fo o ke unha ue aki. Ka ku mahalo ka pau ko te a mea ke mahalo sai e ka whanga tuku ake ngahi re tio a kau re tio a tenisi. Api ia poko ha mea puke tu maa tere tio ke wana toi ngau. Atu pe aua toi ala taha ki ana ka alatu po. Hiri rei pe funga te pire. Pe tala ke oua toi wei. Ha taha o te ala taha ki ana mati. Ka mahalo e kai whaina u whiunga e ka pokalama. Ka pau koe ke te aha mea te ke toi whie ki hana horo mai. I kai si ua koe mea pēna kai ke hange ko au na kai ko amana ke a mani ki he tuunga o kuia he ahoni. He nau pehe au alue a ko mo me a whakalakala ka poto ka kai pea ririu. O ku hange rewa o ku kehe ai fōtunga ia koe o mamani koe. Ahoni ka ku kang mahalo tau monu ia pe tau nofo ha mamani pehe ka tau si o ai pe koe hae kahau e tau tupu whakalakalaka ka ku tau malanga ia tupe tau tolu te ki whakakaukau kau me ahe ku hange ka te au ko tau wako pe tau tolu e ke vare I tu unga ko mamani he tai mini ko ne hau ko artificial intelligence ko tau whenga tatou ke ave ai mea koa ke ata kai tuku pe tau tolu ia I he tu unga he kai ke tau lava tau tolu ho tau ata opure I ha mea I he kahau Ai o ku mo oni rewa ko tau sio tatou ke tau alo he tai mini mo oni rewa whaatala noa ko I tonga. Ako ke vare, ako ke poto, pe ako ke vare, ko lewa ua mamani ai ko tau makape ko tau tau e renaissance o hao he enlightenment mo hao ko ia ai ko foi alu ko ia ko tumu pe pa ko tau ko alu ko ke ako ke poto pa ko tau foki ko ni ko tau foki ni ke ako ke vare he ku foka foto na mai o me ke Iyo ko tau ala tatou ko ni ko alu ai whakamamafa ia koe ke teknolosia ke toe lahi ange ka ku kai ke utu ia o ko mamafa fe ai ngā au ko ke tangata ai ngā au ko ke tangata mono atamai he ke pure I ngahi challenge ko pe ko ngahi whiri ko I he kahau
Ka koe mea to tonu koe ke tau ki whakamate atoa he lo au siu e ngā hita whaaki ko ia ke tau puke pe ai anga e tau tuunga whaata mai ke lava o tau whakawhika kei ka mo tau atakai o ta tau ai pe koe ha teknolosia pe koe ha whakalaka pe koe ha ka noa ta amaki ke ka hau o tau ke lava pe o whahaki whakawhika kei. Ka koe kohono tāna ki chiwa koe anga e ta si meta kohi atoa ke ahoni. Sai pe ke whakakaukau kakai o te tau fumu noa hange koe taki ko whai he tau ngai pure anga uesite. O te tau tānoa tau tō ke kai mea ka tau manatu mau pe o tau mo ui pe whakaaho. A me he aho ke aho. He ka oho ware ko vai a lusia o loto ke teke ko ni e tau iwi ato mi whai holo e ngai whanua wesite. Ko whakaato a mamani. Ko whai teke pe ki si aina, ko siha mea pe, ke nau hanga o ave ke United Nations pe nau ai One China policy. O nau tāri, o stari wha mamani lahi ia. One China, ko taha pea si aina. Kau mo Taiwan. Pea osi koa, nā tō ai ke whakamahafu a Taiwan, ke whawhepak ki si aina la. Ko where a One China policy, a koe a saina pe taha, a mamani oku, nai ai kohe e iwena. Koe a mea pe hei. E nai a Hong Kong mo Thailand, mo Taiwan, Iyo. O si whoke Hong Kong oi. Pea kuta tonu ke whoke pe hepe mo Taiwan. Ka kone a mai koni ki ai pea whakakautaua. Pea a mai koni ki ai. Pea ilo nau tōluia koe mea pea taua si aina o ka pau te nau whakamahafu e nau tōlu a Taiwan. Koe whainga tū whatu tā makia ko guai mamani he ahoni. O ta tau tō pea mo mea ko nau whai ki Ukraine. Monla. O nau talata nau tōko tau koe ni ke toi pe i Ukraine toko taha. Koe mate aki i koa ai tawataina i. Tawataina. Ka koe mea siwa ko whahinga tala noa ia ko au taimini. Ka umbo te tau fuu he tala noa te mokalati. He koe ngai pure anga te mokalati ene utau. Palopare mahe ani. Iyo. Ka tau toki. Ka tau toki whakafoki mai ke tau tāna, ko whē ai whaunga o tau ilo le rei ki ai. Māre. Ko whaunga ia ke tau nofo ai, ke tau alua to he ka hau tai pau ko ni, ke puke e tau ataina. Koe mea ia ko mahu inga. Tau toki i whakautu mauku pe tau tolu i he ngai mea lahi. Me ongo koe oku iai ngai mea ke ririu, moe hafua. Ka oku ririu pe iho tau waka. O te tau ai tau toke tau heka hawaka kehe. O alu ai he. Kai ki tau ilo taimi koe e lako ai tau toki tahi. Ka mata ke tau whae tau tōrea mea koe kau hola koe he waka koe ki New Zealand mo. Ai kau hola koe he ngahi waka koe mei tonga. Ka mata ke tau pehe tau taimini. Tau hu atu he waka. Whenga hola atu ke tau kau mafonua. I kai pa koe kau hola e siua. Koe ngahi fonua mo unga. Nau hopo na toki taha pehe wofi. Ka koe ko kamo tofu. Ka koe ki te whakafonua mo unga ia, Koe kakau ia, mei alu ia he aho tolu wha. Pea ke toki au, Pea aku tau pehe tau tolu he taimi. Tau o sio holo ke ngai mea koe ku alu ke ngai fonua pa tau pe hopo tau tolo kakau ki ai. E malo apito, Iyo, malo apito si ua lava e ta ta kore pe ke kau kau whanongo o te nau fu ita mai ka nau hanga pe koe uhinga pe ka tata no tau ki ei koe ato ngai me ka veinga.
ke nau whakau ki ai, ka koe ke uhinga e ke nau tui ki ai siwa. Pea i te Ia ngia pia mai mo ki tau tolo. pia o mai e tau tala noa mo e tau tala ngā ki mamani e ku o kai koe tau lore pe he tau tānoa politiki a tau tolu, Tuku ai whakaloku ai, pai pe ia ke kapangako. Whakalokua mo whakatua whare. Whai pe ke kapangako ata pe. O koe kai ko hato e tala, na ko loko a ape me itua, ko tope ke kapangako whalolo. Ko tanga e tau politiki, ka koe whakalokua e ko tau whakakosi, ka ko whakamalo atu he lama e tau prokalama he aoni, mauka malolo lelei. Malo abito Profesa kai whaina, ina whatua kau, ai wahe ngai whakau ko ia, ko tau vai manawa pe ki e tau ka inga, me ngai tapa keke, whatawange pena e ongo lele iat, pia ka pau kia hangai wheu, i toki o mai ki e tau proklama e ka au. O atu pe si ua e tau, wat pe tau talaofa ke mo tau popok talamonu, kia sare stolu. Whakauri e wakapitania he kuonga fihi koen. Monla. Koe whakafu ofa au pito ke tau sioi. Ai ngau e helo koe atu i koe ni i he tuu kona mamani ahoni. Monla. Tau talamonu pe tau ofalai ka sare stolu, ke ne mau kau a eiki ai mo e ne tatake uwhai e koe neonga e tau talanoaka koe fuu pure anga hau ia o kei tu e koe ni kuna to e ka whataha mo Amerika pia pipiki ato Australia e tawaki kai ke whamalo atu e kai whahina ka tatau ai ka toki tuki o tau e wheka o malo mo mea mai ka mo mea O whātiua. O whātu malo.